birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Talapsho. Happy birthday to you. Test. Shonen. Test. Корона. Коронавать. Давай. Ана. Салом арз мекунам ба ҳамаи шумо тамошобинони азиз. Ба саҳми тамоми бонувон мерасонам ки ана ҳамин апаи аслия бону барои тамоми бонувон кор пешниҳод мекунад, яъне кор дар компанияи Faberlic. Он донишҷӯ духтароне ки мехоҳанд баъд аз дарс кор кунанд ва пул ба даст биёранд ва он занҳое ки дар хона нишастанд мехоҳанд тариқи онлайн кор кунанду пул ба даст биёранд. ғайр аз ин он нафароне мехоҳанд ки аз ширкати Faberlic чизҳои лозимаи худро бо нархи арзон дастрас намоянд ва регистратсия кардан, омӯзиш, ҳамаи инро апаи аслиябону барои шумо ройгон мекунад. Пас дар омада регистратсия кунед, обуна шавед. ғайр аз ин метавонед ки маҳсулотҳои худро бе ягон монеагӣ бо нархи арзон дастрас намоед, ҳам пул ба даст биёред. Он нафароне ки дар ин компания кор мекунанд, ғайр аз тоҳфа ба даст овардан, ғайр аз фоида ба даст овардан, моҳи 2 маротиба 3 маротиба маблағ ба даст меоранд ва метавонанд ки командаи худро калонтар кунанд, дар командаи худ ҳамчун лидер, яъне ки директор шуда кор кунанд. хуб зиндагии худро метавонед ки бо ана ҳамин ёрдами апаи аслиябону ва удачи и успеха тебе, дорогой мой друг. خیلی زیاد دوستت می‌داریم و همیشه در انتظارتیم. روزگارت پر از سعادت، پر از نور باشد. تنی تو سالم و روحت شاداب. آنچه شایسته تو است خواهانم. بگذار که سالهای سال با ما باشد، همینطور شوخ و مهربان و برادر. زاد روز مبارک باشد. 100 ساله شوی. تمنا میکنم برای این فرزند بسیار هم عزیز و فرزانه و صادق وطن که همیشه پاینده و سلامت و آسوده باشد. تمنای من برای طلبشو همین است که زودتر به وطن، به نزد پیوندان، نزدیکان و دوستان برگردد. 100 سال دیگر انا میگم 30 ساله بماند و همیشه با ما باشد. فکر میکنیم که از چهره های امروز ما هر نفری شما رو خوش است، زیرا در حقیقت هنر و مهارت دارن که قابل دستگیری است و قابل دیدن موضوع شما است. ما جای شما رو خالی دونستیم، گفتیم که حتما شما هم باید باشید. تشکر، سزاواری باوری شما شدم. 100,000 بار شکر. اما من امروز باید یاد کنم که طلبشو حکمت همین چیز از پشت همون پروژه های همراهی ما شد و وقتی که تو ما رو دیدی یکمین فکری که در فکرای تو اومد، تو طرف من گفتی که تخمیناً نوید نغزو یا یکون برنامه یک جا همراه آغاز کنیم، یکون شروع کنیم. هر دو ما یک جا کار کنیم ممکن که ما یک ترکیش میشه و در کار ما با کدام خاطر، به خاطری که از جهت ایجاد، از جهت ایده، از جهت پیشرفت، با کدام خاطری که من خودم یک علو هستم، خود طلبشام همون است. سرجم شدن همه ما چهره های اول مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه به خاطر زادروز این فرزند فدایی سفینه طلبشو مقیموف است. ما خواستیم که قصه ها، ما خواستیم که یادداشت ها، ما خواستیم که درباره شخصیت، درباره خصلت های نیک طلبشو مقیموف اینجا اظهار نظر کرده باشیم. طلبشو یک خصلت داشت که هنگامی که در اداره بود هیچ کس در اونجا روح افتاده نبود و خیلی نفر شوخ طبیعت بود. روز نبود که با کسی شوخی نکند یا کسی را نکشد با شوخی‌هایش. مبارک شود. منزل آباد مبارک شود. نور خدای است در این خاندان. خانه آباد مبارک شود. میدونم که در امریکا هم باشد او پیوسته یا از تاجیکستان میکند، پیوسته معرفی صنعت هنری تاجیکان را دارد. در امریکا هم با فعالیت ایجادی مشغول است. ما برای برار میخواهیم. تلویزیون ما را خیلی نزدیک کرد، دوست کرد، برادر کرد و طول چند سال است که رفت آمد داریم، صحبت میکنیم و این بینید که چند سال است که طلبشو در وطن نیست. 5 سال شد، 6 سال، قریب 5 سال، لیکن تا حال در کجایی که نباشیم نام طلبشو هست.
атрофаш суханои нек меравад. талабшо ҳамон намоди бузурги журналисти ҷавон, барои бисёриҳо улгу, яъне идеал, барои бисёриҳо як роҳе ба дуриҳои дур, махсусан барои эҷодкорони ҷавон буд ки ба ӯ пайравӣ мекарданд. чӯ талабшо хаёл мекунам дигар пайдо намешавад. Агар пайдо шавад, талабшо намешавад. талабшо муқимов устоди забардаст, дӯсти некхоҳу меҳрубонам. бояд шумо бидонед ки арзандаи ҳама таҳсинҳо ҳастед. бори дигар мелоди умрат муборак бошад, дӯст ва бародари азиз. ва кош ҳар он нафаре ки дар ин ҷодаи пурмасъулият гом мегузорад тавассути офаридаи хеш дили ҳазорҳо нафар мухлисонро ба тасхир оварад. ва дур намеравем, чуноне ки мегӯянд агар ки аз дил ояд ба диле бирасад. зодрӯз муборак бошад, 100 сола шавед.